Asinivusele maswahla mahle, asinivusele benkosi lenhle ehlelweni Embili kanye libito lami ngingiJohn ngwakaPhirezi Sibongo. Kuyangijabulisa maswahla akithi kusibe singaphinze ke sidibane nalamuhla kuloko lihlelo. Sitawuchuba ke indzaba lesicale ke evikini leliphelile, indzaba yekwebiwa kwemfuyo yeMaswati. Lokho ngumkhuhlane lomkhulu mabuka ke inombolo lesitatikhulumisa kuloko lihlelo namuhla. Lokuhambelana nokuthi ingabe vele tingakanani ke tinkomo letebiwe sifuna nje ukuthatha kumbe isigaba lesingaba iminyaka lemithathu lokusho ukuthi kumbe ngomnyaka wanga 2020 21 na 22 nekubuka ukuthi lo nyaka lokucalile lo mnyaka vele ingabe lo mkhuhlane ungakanani. Maswati lalibukela ke lihlelo evikini leliphelile atawukhumbula lokho ukuthi besikade ke sihleli ke nabaseshi labakhulu ke emaphoyiseni ehlangothini lelibuke donathi indzaba tekwebiwa kwemfuyo phecelezi stock theft. Sacoca ke nabo basichazela ukuthi ingabe lo mkhuhlane usukela kuphi ikakhulu kade tinveni lekubonakala ngazuthi tendiwa banikati bemfuyo letingaba ke imbangela noma phecelezi i-cause yekulahleka kwayo ke imfuyo lehamba kakhulu kunaligama lesilumbi lengalisebenzisa ukuthi phecelezi i-negligence noma ke kumbe kunganaki kwabo ke bafuyi ekansi ke lesimo sesigucukile. Saphindze ke sakhuluma ke la namhlonishwa wakuMangcongco ngo1 boys kalala njengebantu ke labathinzekile ke nanabo kuleya nkundla yakuMangcongco imfuyo yabo ke ilahlekile kakhulu siva ke nemisebenzi sebayisukumisile ekulweni nayo ke ekulweni nako ke kulahleka kwemfuyo even la kaNgwane sabutabuta nangemithetho kumbe leshukumisiwe kweParliament ukuthi ibe khona yini njengoba ke kulahleka kwemfuyo kuyiconcern lenkulu kakhulu kuwo ke Maswati. Evikini leliphelile siphenzeke sacoca la nemhlonishwa wenkundla yasemhlambanyathi ngumhlonishwa Petros Mavimbela lo ngilabanye ke webahlonishwa labathinzeke kakhulu wazivedela ukuthi kunesibaya sendvotha lesalahlekelwa ke imfuyo lengemashumi ke lamathathu noma ke tinkomo letingemashumi lamathathu sibaya sinye nje kuphela. Sayikhulumisa ke nasesigabeni sekuthi ingabe vele bahlonishwa bayikhulumisile indzaba yetishukumiso eParliament waveta ke umhlonishwa kwekuthi ikhulunyiwe kakhulu indzaba yekulahleka kwemfuyo eParliament kwade ke kwafika esigabeni sekuthi ke kucelwe nematiko lafanele lafaka ekhathi ke bo Minister of Foreign Affairs nalamave lamanye ukuthi kukhulunyiswane kwekuthi ingabe kungabanjiswana kanjani ukuthi umiswe lo mkhuhlane. Ngaveta ke Maswati akithi evikini leliphelile ukuthi asiyichukuluti lendzaba sitawuphinze ke sibuye nayo kuleli viki ngenhloso ukuthi kumbe bafuyi nebanikati ke bayo ke bathi lokho ukuthi ingabe vele kuhamba kanjani njengoba lokunye lokwavela indzaba ukuthi atibekeki kahle letimpawu la kule timfuyo lokungaba ngemacici kuphinze kube kumbe ngilokushiswa kwayo ke imfuyo la emhlubulweni. Namuhla ke sicele ke belihlangothi ke lelibuke donathi indzaba tetilwane ekhaya Eswatini Ministry of Agriculture kunelihlangothi le veterinary services lapha lo umholi walo kungubabe dokotela Xolani wakadlamini. Sitabe ke sicoca naye ke ngekuthi ithini lemithetho evenda kaNgwane ngoba bakhalile nabafuyi kungathi lemithetho iyaceka abantu bayaboshwa baphumile namuhla sifuna ukukhulumisa letona letinhlangothi leto nalati indzaba talama program etfaya ekhathi ke tindzaba tehlelo latuya ukuthi letekubeka tona ke timpawu nema relationships livele linawo ke nebalingani bethu kumbe eNingizimu Afrika nase Mozambique. Dokotela angikubingelele ngikuphela ithuba lekuvusela eMaswati. Azivusele phela sivusele sive seMaswati kakhulu bafuyi. Sibonga kakhulu dokotela. Indzaba yemfuyo indzaba lenkulu kakhulu njengoba masingabekisa kuba khona kwemfuyo ekhaya ukhanze kunelidada kunenkukhu kumbe kunenja nato tonke nje tilwanyana letikhona kodwa leti regulated tilwane evenda kaNgwane letibukwe ngeliso lelikhaliphile ngiletinkomo ngeke nje ukhanze inja kuthiwa ifake licicici noma kumbe ibekwe liphawu nenkukhu kanjalo awukhanzi inkukhu uyakhanza nje ebhasini umva igodlela uhamba nayo noma uyithengile noma uyithola endleleni kude lo mbuta ukuthi lena nkukhu uyithengephi. Kodwa ke inkomo mawuthola ngemaphoyisa endleleni uyilayishe ngemoto lekade ucela ukufuna ngemaphepha enkomo ungasichazela nje kafishane dokotela ngemsebenzi welihlangothi lolibukile i-veterinary services etiko letekulima bese uyasichazela ukuthi yini leyenda ukuthi inkomo ibe mcoka kangaka emithethweni yelive la kaNgwane. Asibonge Perez. Kwakucala nje ngifuna kuyichaza lendzaba
kude ngisho sinye isilwane lesingasibuki noma ke sifuyo lesingasibuki umthetho wethu lesisebenzisako ufaka tonke tifuyo manje nje lokufike kwehluke lo ukuthi kuleso sikhathi ngikuphi mhlawumbe lokusenda ukuthi si implement noma sende inhlelo thide asengibekise nje ukhuluma ngetinja tinja siyati controller kakhulu sikhona isikhathi la ungeke uhambe khona nenja sengibuya ke Perez indzaba lenkulu yemfuyo ikakhulu tinkomo ngoba namhla singato la litiko letekulima ke empeleni lize kube nelitiko letekulima kucale lolihlango silokufuya kucala njengoba amaswati vele bafuyi banumzane bebadiwa ngetinkomo tabo ngokhanza ukuthi kunento letimbili letendekako tekucala ngiloyo ukuthi kunetifo leti bese tiyafika tibulale tifuyo number 2 kwalona letifuyo tiyafuna ukuthi tithuthukiswe ikakhulu ngidawuthi ngema genetics tithuthukiswe tembili ngilapho ke lalitiko ke linabe kakhulu khona ukuthi lifuyise lifuyise lisebende nesive kodalwe emadibhi ke emadibhi so ungabuka nje ukuthi bekunemaplazi nesicinzi esicinzini imihlambi yakhona mincanyana and futhi tidlandzawonye kushothi indzawo yesicinzi letsite yebe sibukeka ithatheka kule management yethu njengeliplazi sesithi ke kunelidiphi lapho lidiphi is what we call it an epidemiological area kushothi leto tinkomo leto tinebudlelwane etsite ngendlela lephila ngayo noma leto tilwane tinebudlelwane etsite ngendlela lephila ngayo nase sibuka ke tifo sibuka konke lesikwendako sitithatha ukuthi ngumndeni munye leto tinkomo umthetho lobuke tilwane ngosi Eswatini ikakhulu kati nana ngabe sikhuluma nje nangendzaba njengoba sila ihlelwe namhla sitokhulumisa indzaba yekwebiwa kwetinkomo ngumthetho wanga 1982 ngosi ngwasichazela nje kafishane ukuthi lo mthetho lo wawubuke ini ngambambamba kutotonke letilwane generally kodwa ikakhulu kati naloku protector kwebiwa kwemfuyo Eswatini umthetho lobuke tilwane wanga 1967 no act number 7 of 1965 shows Animal Disease Act number 7 of 1965 ngoke localele into yokuthi tinkomo dihleleke tibe nemadibhi tibe nani lokuphathwa kwato bese sekuba ke nalomthetho ke we stock theft lokushothi ke lo awusekho ngaphansi kwelitiko la agriculture lo mthetho we stock theft ngumthetho lo phansi elitiko la justice lo sobuke nasekwebiwe ukuthi ke kweba kuyawuthiwa sewebile nawendeni bese kuba nalomnye kumthetho lesinawo lesisi Livestock Identification Act of 2001 Act number 13 of 2001 lo sobuke kubeka timphawu utawukhumbula ukuthi ngaphambilini bese ngatifaka emacici bese ngatishisa ngalendlela bese ngatishisa ngalendlela sesithisa ngayo ngilomthetho ke wa 2001 lona lo sawuthatha ungetetele tuka lo mthetho wa 1965 sinekubambisana ke lemthetho seyenda ukuthi sikhona ukuthi sibe kule modern situation lesikuyo kule ndlela lesikuyo namhlanje ngiyabona nkosi ingabe nibuke tona tilwane tibekwa timphawu kumbe phasi kwawo lo mthetho longaphasi kwelitiko letekulima kunale sikhalo lesikhulu kumbe nalokho lesikubonako ngosemaphepheni nathi nje size siyacala siyayikhulumisa lenzaba singumsakato ekuthenini kubikwa imihla nemihla kulahleke umhlambi wetinkomo letingemashumi esibayeni ngesendvotsa tingemashumi amathathu esibayeni ngesendvotsa kule community lena babika ukuthi ti over 1200 etilahlekile tinkomo sikhalo lesikhulu le7 kulandzela lokho sekuvela lokuthi laba balemimango noma lama communities labalahlekelwa ngileti inkomo se babona ngazuthi ayimi lento kanti banako lokusola ukuthi inkomo tethu tiyebiwa bobani bagcina sebabagangatha labashaye bababulale ngifuna kuva inkosi lokho ukuthi ingabe ibengakanani engagement kumbe nalalamanye ema ministries noma kumbe lamanye ema stakeholders lathinzekako la ekuthenini kumbe mangabe sithi lo mthetho we stock theft act wa 1982 uyasebenza invele noma usasebenza ngoba ngiyesola lokho ukuthi kumbe kukhona lokuthi kube neadvantage labe kanje liphoyisa labe sinalo evikini eliphelile lethi
umuntu loyaweba inkomo ulungisa le mali yekufayina kucala ahambe kayoganga athathe le nkomo lapha esibayeni athi aboshwa nje sekayithengisile uyade ukuthi mangabe kumbe kufuneka 2000 vele sowusekhikhini lokuchaza lokho ukuthi kumbe kukhona lokucekaceka kwale mithetho kuliqiniso kangakanani inkosi newe ukuthi ingabe ingakanani i-consultation leni yendako nebafuyi nema-stakeholders ukuthi lo mthetho kumbe uhambe ugcine Angicale lapha ukuthini le mithetho iyaniketelana. Ngicale ngalo wethu aka agriculture lobuke kubekwa kweliphawu lwayo imfuyo. Uthi lo mthetho without lithole nalingafika emalangeni la ngi30 ingayicethe inyanga libe selithole lamacici. Lamacici ethu ke akanje anenombolo yeLDB aphinze abe nenombolo le serial number. Le nombolo naso uthi ifunza dot imbili. Tenda ke leyo nombolo esibe unique yaleyo ngomo leyo yuphinze phinze. Lamacici ethu printwa ngendlela lesakhiwo ngendlela lesimanga. So ke kwenda ukuthi ke naso uyifakele leyo nombolo ifana neID yaze ife inaleyo ID. Kwesibili sekulokubeka ke loluphawu lukabili ke kunalelo hawu lelibanga lelimphawu sithishisa ngalanga left ngasencele la esiphangeni sifaka lihawu lelitshengisa ukuthi ingomo yelivela kangwane bese emlendeni ngemva sifaka inombolo yeLDB letshengisa ukuthi yakuphi nelivela kangwane. Now lo mthetho ke we stock theft lesokukhalwa ngawo ikakhulu le nhlupheko levela kakhulu ngilena lesikhanza ukuthi letinkomo diphumela eveni labo makhelwane la lokwekucala lo mthetho wethu we stock theft ufike bese awusasebenzi njengoba phela sokusebenza wabo makhelwane nendlela bona labafuye ngayo ayifanani nale yethu. Ngilapho ke la kufike kube netinkinga khona litiko ke selihambile impela in fact bona bafuyi basukumile betetiko bathi phela ngini banikati betinkomo ngandlela athite ngini leni sifuyisako nathi setiyalahleka nithini latsukuma ke litiko labambana nematiko lafanele njenge foreign affairs nawo amaphoyisa justice kubukisana ukuthi kungente kanjani letinye izinto takhona letivelile into ukuthi ngalendlela lesokwenteka ngayo nyalo mhlawumbe le definition lokuchaza ukuthi stock theft yini sekufuneka sale sikuntshintsha noma ke sikungeda ngoba kusasiko nje kuphela kugalela inkomo but sokuyendeka ukuthi uyebe emaphepheni noma uyebe kungcondomshini so lokukhwabanisa as a white collar crime nako lokho sekungenela khathi naleyo ukuthi ke sethanjiswa ama syndicates akusasiye nje lo lotgalela kuphela nale surveillance lebayisebenzisako nasebabuka letinkomo sebafaka emakhamera bayigadza indzawo ukuthi ngangumhlambi ngabe ukhona yini lotawugalela buyele nawe ekhaya bese bayashayelana ngetincingo. So it's actually also a cyber crime of some sort, related crime. Setiyahamba ke letinkomo so uyabona ukuthi vele lo mthetho so ufuna ukuthi utibambe tonke letintfo leseti modern utifake lebo unganadona lo mthetho wa 1982. Angathi dokotela kumbe ngekuswela lwati lombuto wami kumbe ungandeka ukhanze ukuthi so offender a certain sector in the market la kulaba labathengisa inyama labanema trading licenses emabutchery ngosi luphenyo lwami nami lungivetele ukuthi kunengakhulu lokuthi kumbe ukhanze sebathengiseleke noma bathenge inkomo leyebiwe khona sibuka njalo ukuthi singeva nje sekuthuma umshina sekuyasilahwa lapha sibe singathi ukuthi vele lenyama lesilahwa lapha esilaheni ifika ngalokho semthethweni noma sigiba nje lokuthi ha istokwa ebutchery le yasho ukuthi umnikati wayo uyithenga ngalokho sobala sikubona ngani ukuthi cha Perez unesilaha siyavuma nale inkomo le kayistokako lapha Jothi kumbe lokho sekayicale kuyisaha nje timpepha takhona tonke tikahle kukhona yini lokwendiwako noma kumbe indlela lesingabona ngayo noma kumbe i-monitoring system noma i-approval lechamuka etiko lokuthi cha lokhu siliva lelisaha likhala lapha kusho ukuthi konke kuhamba kahle lo luphenyo longikhuluma ngalo luhambelana nebantu engibabone bavela etinkantolo kuvele nemagama emabutchery zabo ukuthi wo bani wemnikati webutchery lengikuthi bisemkhanze avalele ku cold room
timbili tintsatfu tinkhomo lokusho ukuthi kumbe ngumkhuhlane lokhona lona even siwumisa njani loyo nkosi nekuthi ikuphi le loophole ukuthi kumbe singakhoni lokubona ukuthi le nyama lesidlako singemaswati siyithenga ngabo 50 emalangeni 100 emalangeni inkomo yemuntu lokhalako le kumangcongco kumbe nale mhlambanyathi la kukhalwa khona. Uteka yona ngicale lapha nje ukuthini kulamalanga kunemkhuba wekuthengisa ama5 kilograms ku Facebook. Leto dingomo lokhanza kwayo ukuthi kuthiwa umuntu uthethe ingomo wayihlaba wasoyifaka anganasilaha ahamba ayifaka esilaheni yakhe ama5 kilograms awabeka efridgini kakhe bese uyahamba yawathengisa nalama office nakahulumeni khanza abantu bathengisa. Lokho kusho ukuthi ikhona vele le loophole. Asengibekise kanje le kufanele ukuthi kwendeke lokungikona kungisemthethweni. Kwekuthi umuntu nakawuhlaba ingomo angicale nje usinakayithatha isuka esibayeni noma isuka edibhinside iye emadzeleni ayihlatshelwa ngaphansi esihlahla kwaze kwacala kwahlatshelwa ngaphansi esihlahla so ungenile kumonakalo ngoba vele sekuthi proof emadzeleni kuba naleyo sithi antemortem inspection. Antemortem inspection just ngaphambi kwele ngomo ibulawe ifuna isibonakale ukuthi one iyaphila yini, number 2 kwetimpepha tayo mapasi akhona yini. Seyawuhlatshwa nje seyivele isebhukweni kwekuthi ulena ichamuka kuphi ichamuka kubani, we call it traceability. So la ihlatshwe kahle ungabuyela ngisho nokuthi ihambe nini isulwe ngibani lipasi layo. Lokwendeka ke Perez ngilakuthi kuthena kuvela inkinga yema abattoirs yemadzele. Emadzele udawathi ukuthi akavala sembabana avala kamanzini ngoba lokho emadzele alamadolobheni angaphansi kwalelinye litiko laka housing asinakavala lamadzele base labantu sebayaphuma bayahlaka kaze bafuna kuhlaba noma ngangikuphi kubabuyisa ke kusithatha sikhashana vele kepha lokungiko nje lokuthi naze inkomo yahlatshwa ingekho emadzeleni so ungenile umonakalo. Angathi inkosi ngawuva kahleni le concern yadlamini lalo liphoyisa lokuthi licici lenkomo leli legitimate nelipasi lakhona liyasetshenziswa ekwebeni inkomo. Sengibekise nje ukuthi ngithenga lenkomo ngiyohlaba kunemsebenzi ekhaya nginiketwe amapasi nalokwa nalokwa. Leli cici ngingakhona kumbe noma bayakhona kulithatha kuyowebiwa ngalenkomo kuproduce nalamapasi lo. Yinto lengavikele kanjani lokho noma kumbe kuyiloophole yini kwakona lokho kukhona yini lokungendiwa ukuthi licicile selisebenzile libonakale lokuthi leli lisebenzile angeke usathi mawuligabise lenye inkomo bese kungazothi lenkomo illegitimate kanti yebiwe lenkomo leyo. Licici leli lesilisebenzisa kothine is a tamper proof ear-tag. Sho sinase solisebenzisile sekude indlela lenye longalifaka ngayo endlebeni yalenye inkomo. Ngeke uzokwenda no lingeke nekulidzabula nje kulikhuni nekulihlukanisa lisehlukani. Lokwendeka ke nginako lokho kwendiwa ukuthi abantu nabo banebuciko thide banekuganga. Lo bekwendeka kwekuthi ahamba ahlaba inkomo ayilayisha emotweni akuthathe leli cici alikhiphe landlebeni lihambe nalenyama naleli phepha lelipazi enisithi thineke lokufuneka kwendeke ukuthi umuntu noma ngabe le ngomo soyithwele asesithi ke uthi kunemsebenzi ekhaya uyohlabela uhlabe ekhaya ucela ukuthi uyosilawe esilaheni lenhloko itana lamacici lamacici alandlebeni nakasangasekho landlebeni akusasiyo khona lokungahambi kahle. Yes kufana nemoto nothi sowutanayo ema number plates waphethe ngesandla phela ama number plates abasemotweni banamathele emotweni. So nalapha nje nase sekangasekho lamacici landlebeni sho sekukhona lokonakele kungako ke sotawuhamba landzelenye hamba landzelenye kepha nangabeni sinake lokhu nje amacici afanele besendlebeni lenhloko yale nkomo la ithwele emacici afanele besendlebeni ngeke kwendeke ukuthi iphinze kaningi. Kutholakala emacicisa kangekho vele amaphoyisa kutawufuna athathe indzawo kusuke vele konakele. Ngila nkosi ngiyafuna manje lokuthi singena la butchery ngaloko ukuthi nginako lokho ukuthi ngabe thina lesithengako lenyama general consumers ukhanze emaswati adelezile kulama butchery ayayithenga lenyama kodwa kunemuntu lokhalako lemuva nkosi ngifuna lokuva lokuthi singenda njani lokuthi ingangeni lapha esilaheni kungadiwa lokuthi vele itfolile kumbe clearance yamaphoyisa noma kumbe clearance yelitiko kukhona inkosi le lokusemcondweni welitiko kuvikela info lenjengale mawubuka le
lokuthintsana kwekulahleka kwemfuyo nalaba labanetilaha. Lokukhona nje nyalo Perez ukuthi inkomo nayingena emadzeleni inale antemortem inspection lekushothi ke leyo antemortem inspection seyingena ebhukwini lalapho ukuthi lenkomo leningene kuleli madzele lawo leso kulandzela ke nayihlatshwa sinanako ke nyalo lesesikusebenta lesithi yi-carcass identification lokushothi kune tag leseyingena kule mihlubulo yale nkomo nase seyihlatshiwe bese sesengca lapho ifuneka ukuthi ke ibe netitembu letitshengisa ukuthi i-inspected lekushothi nangabeni inestembu inato tonke lento leti iyawube ke kungamane kube kushothi lo wesilaha logangile ubambene nalaba labashayela leto titembu yinvo ke lena lengidawusho ukuthi lesiyisebenta konje nyalo lengisho ukuthi seyikulive lonke kepha ke sesicalile vele sithi ayifakwe i-tag iphindze ifakwe stembu lese sisho ukuthi not only ukuthi emaphepha ya clean but inspected and approved as fit for human consumption ukuthi bantu bangayidla. Ngiyabonga dokotela, ngina Sergeant John wakadlamini ke layinini la lababukela hlelo evikini eliphelile bayakhumbula ukuthi ngilendvodza besikhathi esihleli nayo la lengiyona ke mseshi esifundeni ke sakahoho etinzabeni tekulahleka kwayo ke imfuyo. Dlamini asikubingelele Nkosi sikuphela thuba lekuvusela eMaswati. Asinivusele John elihlelweni sivusele neMaswati onke. Ngiyabonga kakhulu Nkosi la ngihletina director we veterinary services dokotela Colani Dlamini la etiko letekulima sikhuluma indzaba lefaka ekhathi letindzaba tema traceability systems nekuthi nje imithetho kuhamba kanjani akuphi lama loopholes lokwanaloko Nkosi ngifuna kuvetela eMaswati sithombe noma sale nkinga lesikhuluma ngayo yekulahleka kwemfuyo eveni la Kangwane eminyakeni wanga 2020 mangibuka nanga emaphepha longiphe wona Nkosi la kuvela ukuthi imali noma i-quantification in terms of i-value yemfuyo lelahlekile ngomnyaka wanga 2020 inguthi 11,620,000 tingakhi leti nkomo letilahlekile Nkosi letakha le mali lesithi 11,620,000 lekuti nkomo teMaswati John tila kubo 1.7 mawuthi 1.7 Nkosi usho ukuthi yinye nesigamu noma kuya kuleti mbili usho ukuthi 1,777 noma 1.7 million John. ya Nkosi asesibuke kahle la kimi kuvela 1,707 Yes, it's 1.7 John, 1.7 John. Angilungise lapho John, it's 1.7 wetinkomo. yes ngomnyaka munye wanga 2020 lona lesikhuluma ngawo Dlamini 2020 yedwa John loyo 1,777 wetinkomo teMaswati etilahlekile kunjalo John. ngutiphi letikhathi lamnyakeni Nkosi la kubonakala ngazothi letinkomo tilahleka kakhulu khona kumbe ngathi ngakhisimusi abantu badla inyama kakhulu kumbe kuba ngitiphi letikhathi la nibuka khona lokuthi manithi niyalandzelela iyaphakama le nombolo mayicathaniswa nakuletinye tinyanga kulowo mnyaka John kakhulu kula kubo January bo May June bese kuba labo December nakuyathi towards December nabo December tihamba kakhulu lapho kakhulu kumeje mangabe bongakhuluma neMaswati Nkosi yini lele banga ekakhulu kade ngoba ngiyabekisa nje la kuvela kahle la kimi ukuthi nga December tinkomo letalahleka tingu 196 imali yato mawuthi uyayibuka ithi 1,161,400 yini kakhulu kumbe lokho kungaba imbangela ukuthi kumbe ngesikhathi tabo December nesikhathi tema holiday lafaka ekhathi bo Good Friday kumbe nasebusika nasehlobo lesikhathi kuna kakhulu uTulu kulahleke lemfuyo John imbangela lenkulu kakhulu bantu angibekise nje nga December bantu wonke umuntu ufuna kuba nemali nga December bafuna kuba nemali bantu bafuna kwenta emaphathi kudliwe so bathatha emathuba ke nani inkomo nathi lokhanza ukuthi mhlambe tiyebeka tona the special dose la hlala emadlelweni nje kakhulu
Ngibona ngeminyaka wanga 2022 Nkosi ukuthi le nombolo nakhona icishe ifanane neminyaka wanga 2020 ithi 1671 mawubuka ivalue yakhona iyale kubo 14 million vele iquantification nakhona leliciniso le lokhu lekwendekile on the ground even la kangwane. John tinkomo thambe kakhulu but ke kunetinto letinye mhlambe letifakile esandla ukuthi tinkomo tihambe ngibekise nje ngeCovid be movement bekubade bantu basemakhaya encumbi ngiko lokunye kwaseke mhlambe kuba nalokunye mhlambe lokukhanza ukuthi kusekufaka tandla njengalemisindo nje leke yabakhona bantu bathathe kakhulu uthuba lapho lekuganga John. Lokunye lebengingafisa ukukuva kuwe Nkosi ngilokwe ukuthi masibuka leti nombolo bo 1700 1500 kule minyaka lemithathu nje lesikhuluma ngayo bangakanani bantu lababanjwako bagwetshelwe lamacala lawa kumbe ungasiniketa ema recent verdicts alapho kumbe nawe njengemseshi uvele khona wabona ukuthi bowetfula ubufakazi lobuthinzana ukuthi cha ngamkhanza sibani wakazibani ngebufakazi lobuthile lobuthinzana nalokho leka kwendile. Cha John manenge macala la savele tinkantolo kwebantu labebetinkomo incumbi kakhulu ngeke ngiwakhona nokwakhumbula manenge kakhulu John njoba nje ne statistics sisho lokuthi mhlambe angibekise nje 2020 50 wild nomacala la ngene enkantolo bakwagwetshwa abantu so ayangena John. Kunathi tinkomo ngosilokhanza ukuthi tikhishwa kakhulu etibayeni yini lengentiwa ngemaswati ngoba phela ungumnumzane nje mawusowuthi wakhe sibaye ekhaya usuke uhlose indlela yokuthi le tinkomo takho utati ukuthi la ulele khona nato tilele khona nalaba ke labanye lesekuthiwa kumbe adingamikiswa le tinkomo lemadlelweni ngaloko ukuthi dithathwa khona lemadlelweni sithakende njani lamaswati kuchushisa kwenu nimaphoyisa nithina maswatini. Hey John teka indzaba lenkulu Nkosi yami lesingemaphoyisa sifisa kuse Maswati angamane asinike indlebe kakhulu kuloko John tinkomo esibayeni tsuwe tingakaphephi ufaka nje inkomo esibayeni usungakaphephi kunetindlela John longatenta lokuthi tinkomo tinakekeleke nathi lesibayeni kwekucala nje ngilesibaya etikiso athi asibe strong lesibaya kungabi nje into lengavele ngivule nje lula bese kuyakhanya John khanye lasibayeni kuthi kukhanyile John lasibayeni le singabi khashane lesibaya singabi khashane ukhaze ukuthi sibaya lapho silapha ebus rank sibaya umuntu lapho ka TBC so kusekunengi lokho lokuthi inkomo sibaya sibe khashane nesibaya sikumnyama kusekhwishi lokunye ke bese sixwayisa abafuyi ngako John uthi atifakwe phela tincence letinkomo atifakwe tincence kunalekwendile nje lomunye umuntu la kuphelele watifaka lo babe letincence cishe half wale tinkomo takhe wangativa nabatikhipha kepha ngokuthi tithi tingakhishwa lasibani bese thanjiswa kakhulu labanye bomakhelwane bativa bavuka base tiyaphepha tinkomo temaswati kanjalo sekusho nje John ukuthi vele bekunene njoba sihlaselekile nje bafuyi abasilekelele phela nabo balifake leligalelo lokuthi tinkomo tigebengu tingeke hlale tinemaqhinga noma ngazama ukuthi kepha nje kube sekuyancipha nakho bese tiyabona ukuthi hey ngeke ngikhona kuyakulesa sibaya siyakhanya asesibuke nade timnyama tibaya John. Kuyevakala Nkosi kuvela la kulombiko lengutfolile Nkosi lokho ukuthi letinye tinkomo niyatitfola ngiyabekisa nje kulesinye isikhathi ukhanze ukuthi letitfolakele la even la kangwane tiphila kulomnyaka wanga 2021 think 248 Nkosi tinkomo leti lenititfola setisilahiwe yini noma kumbe nititfola tilayishwe emavenini nititfola tikusiphi simo Nkosi. John tinkomo leti sithola tiphila letinye tikhanze ukuthi mhlambe setihlatshiwe
Kunekugcina ke Nkosi Lebe ngifuna ukuthi sikukhulumela dokotela akuve kuyenteka yini ningemaphoyisa manenda loliphenyo ukhanzeka ikakhulu kade kumbe kubona ingizima Afrika noma khona la ekhaya eSwatini ukhanze kwekuthi le nkomo lomnikati uyayikhomba uthi yami le ngalokuthi insundvu noma kumbe imnyama but ukhanze ukuthi itelo liphawu lokubese kumbe kuniciphisela emandla lokuthi kumbe nikhona ukuchubeka nalo liphenyo tikhona into inkomo letilahlekako lokhanza ukuthi anisakhona ukuthi recover ngenza baye ukuthi kude le identification lelo mthetho we livestock identification uthi ayibe nato inkomo. John indzaba lebhlungu kakhulu le ibhlungu kakhulu. Ibhlungu kakhulu John sike saya eSouth Africa sinebafuyi bafike bafuna batibona tingomo nati yabo kepha ngalokuthi kude ngisho identification mark lekhona la kule tingomo bema lapho nje lomnikati wakhanzwana ingomo wathi nje amane bakhiphe nje kunye lokushoko ukuthi mhlambe lababekisa ngayo kwesingasashula i-national identification mark labatibekisela yona nje ke wakhanya ukuthi John vele tiyasala tingomo ta let's about labo 14 tingomo kwababhlungu kakhulu John ngoba kuba inkinga kakhulu vele tiyabathi gratis sala vele tithi identification mark Lithi lakho lekugcina eMaswatini ngenza baye kugadza imfuyo naleli kubonile lokwenta lokuthi kube lula kulahleka kwayo. John njengoba singenelwe nje ngulomkhuhlane lonjena wekuganga kwebatingomo nguloyo mfuyi akabe semva kwetingomo takhe kungaba sebusuku kungaba semini ente onke ema protection tonke taba tikuvikela letilwane tonke taba siyathi John ukuthi ngeke vele batihlale tigebengu tingayitholi intunja yekuba kepha lokuthi nje ube nale kufanele ukuthi tigada vele tingomo nje uvele ukuthi tigada nje ngoba imali John le nangabe nje ubeka kubeka ingomo etakhe ensabeni angibeke ubeke 40 imali enkulu le kani sifuna silanzelwe ebusuku nasemini kuze ingomo temaswati tiphephe bekunene naleti gebengu tingabe setiyabona setiyakhwesha kulendzawo setiyalela tidla tiye emadlelweni khona John. Siyabonga kakhulu Dlamini kuba nathi ehlelweni. Siyabonga John. Dlamini vele ukukhulumisa kweliphoyisa uyeva lokuthi lento ayimphathi kahle lokuthi uyathi liphoyisa malibona lokuthi uyathi kube lana ushiye ukhiyile la lozidlani bekangekangeni kube lenkomo boyelusile bengeyilahleke angathi inkosi nini lenifunzele lokuphatha nekubuka kwato kwayo lemfuyo bantu bayifuyile inkosi yami lemfuyo lemakhaya yini engikakhulu kodwa bayawafuna nalamatoho so ukhanze ukuthi umnumzane so ulamba abantu ukumanzini ukumathapha uyasebenta so wethembe nje lokuthi awudidla netakazibani tibuya ndzawonye tilale la ngasekhaya nkosi angathi ukuthi ngabe singakulungisa kanjani kwakona lokho ngoba kuyilupholi kwakona lokho nkosi. Angicale lapha nje la kushido umlangeni lapha inkomo lenganaliphawu kusho ngani vele ukuthi yakulelive nalengena la kulelive inganaliphawu vele siyibuyisele emuva thina sithi kushothi yase South Africa noma yase Mozambique ngoba letala kithi tifanele tibe neliphawu lelitshengisa ukuthi yala kangwane and loluphawu lubathi Embili yelive neLDP lekushothi nangabe ningomo ide liphawu yesedibhini seyilanga ekhatheveni ayisiyo yakho umthetho usho njalo ukuthi actually ayisasiyo yakho lenkomo so nalaba bebawotifuna kubhlungu kona kepha liqiniso lokuthi ngakwemthetho bese bavele bawufuna inkomo letingasito tabo ngoba bakade registered unregistered stock so that sito tabo leshothi kumcuka kakhulu lokubeka loluphawu ngiyini inkosi nje ukuhlaba lwimi kudulile yini ngoba masikhuluma nga14 wetinkomo letingakabekwa liphawu shothi kumbe kunebulukhunithite kulomfuyi ukuthi kumbe sekufuna ngikhiphe 700 ngibeke inkomo liphawu ngiyitele imali leti inengileti inkomo lasibayeni cha John emacici enkomo the pair la ngithi mina nangabe nangene kahle ayawuhlale ayimpilo yale nkomo yonke akafiki ku20 rand ku20 wemalangeni athengiswa phansi omabili bese ke kushisa lokubeka loluphawu tinsimbi uhulumende uyabeletha emadibhini kwabo nje bafuya ukuthi
basitane babamba inkomo bayishisa kona ke kungumsebenzi lokushisa le nkomo ngoba phela funa niyibambe ngetinsambo kepha nje once nayibeka lelo phawu ni community seluhlethe lelo phawu lubeke every day le nkomo ke noma seyingebiwa na amaphoyisa noma lena bangafika bese bafaka iayini yabona ayini bafake bashise etoko loluphawu but kugcina kubonakala ukuthi le nkomo le beyineluphawu lolunye ngaphambi kobidela nalathi indlebeni nje ngisho ukuthi lamacici akaphumi la ndlebeni kufanele either uwajube noma udzabula indlebe na uwajuba kusala imbobo leyo mbobo leyo is proof again ukuthi beyine macici indlebe totimbili na udzabulile nakhona kusala kudzabukile ngiko ke ngale bese bafike bajuba letindlebe kepha noma bajule indlebe loluphawu lokushiswa luyasala ikakhulu lo lasiphangene ngoba tinkomo incumbi kude nangale bayete bantu labane le baneluphawu bancane labaneluphawu loluthi liyawushiswa siphangene so thina njengelive sayikhetha lenzawo lena ngoba isenta ukuthi sibe unique kwesibili ke nginaku la kushoko umlangeni lapha lenza bayesibaya ukuthi isiposition enjani tintfo leti longatenda noma ngawusebentela khashana ngomnumzane but tintfo leti longatenda lo ukuthi ulibiyele likhaya lakho ufake lokukhanyela okukhanyisako tinkomo tibe la kubonakala khona nemageda akhiwe lokubhlungu ke ngilokuthi uyothi nase sowusuyayisonzelela lenzaba yekwebiwa kwemfuyo ukhanze ukuthi emaswati nawo akhona la khathi kulokuhambisa lemfuyo kakhulu nayephumela ngaphandle kwelive ngiko kuthiwa kuyi-syndicate lokho efike kube mcoka ke kulomthetho lase sikhulumisa lomthetho lesikhuluma ngawo we-stock theft ngiloyo ukuthi wona wawungayibuki lenzaba yebu syndicate lekusho sili kahle hle nangabeni utholakala netinkomo kutholakala kuvamise kubopheka lona lotigalele kanzi kube bekutele market bengeke tebiwe kungako ke nyalo lomthetho excuse me lomthetho ufuna ukuthi na ubuka ubuyeketwa ufake nangu ya lothenga inkomo adi kahle kwekuthi akayithenga kumnikati ngiyabonga ukuyichaza Nkosi leyo angakanani emandla amadibhane ngitibuta nje lokuthi inkomo mangabe kutawuthiwa lo mthetho uthi ayibekwe liphawu ingakafiki esigabeni lesingakasekukhula kungumthetho lokho futhi lohlose kuphephisa le yona lemfuyo kumnika emandla langakanani madibhane ukuthi uyathi na inkomo nayo seyize ikhulile inkunzi lekhonyako la diphu kodwa solo ide liphawu ukuthi kumbe angabita lo mnikati eceleni noma kumbe ayalele lokuthi idibhe kumbe bekungakhona lokuthi kube nenfo lebakhuthatako labanikati balemfuyo lokuthi batibeke letimpawu ngoba kusita bona madibhane matiya lena akusiko kumbe nje ukuthi uyosuse emakulu noma emakhathane kuphela kumbe kukulotibuka ukuthi vele tikhona yini nekwekuthi tinato ini letimpawu lekufanele lokuthi tivikeleke umnikati angatawukhala kusasa angithi nje edibhini sinamadibhane sinelikomiti lebafuyi bonke labantu ofanele sibabuke lo msebenzi ukuthi uhamba kahle yini uma ngabe nomfuyi angakawulandzeli lo mthetho siyambopha kepha bakhona noma kunjalo bakhona bafuyi lokhanza ukuthi solo ulukhuni acolele ukuthi amane ayobhadala i-admission of guilt ngoba yena akafake emacici i-admission of guilt lengetulu leng300 emalangeni ayibhadalele ukuthi na khona ifaka inkomo takhe emacici nje la ngi20 rand so kuyi challenge leyo kuya lapha ke kulabe kusho nalabafishane ncesi lamafishane uthi likomiti lasediphu noma wona lombango awubambisane lokuthi letinkomo tilandzelele lemithetho lobekiwe ukuthi titawuphepha ngoba yakho namuhla kusasa ngeyami kusasa yalomunye ngiyabonga kakhulu Nkosi ngiyangibona lapha eGedela Nkosi kunama inspectors aka dairy board akavet cha Nkosi kunalawa ka dairy board labukele ukuthi tintfo letsenzana nje nedairy letichamuka ngaphandle bayahlola lokuthi konke kuhamba kahle yini amaphepha kwendiwe yini kube khona lawa kaNambodi kube khona nalawa kavet nawo ahlola tonke letintfo letifanele ngithi muhle ke lo msebenzi lo sengiyabuta nje Nkosi ukuthi ngabe bekungeke yini sekwendiwe extension lokuthi lama inspections angendiwa kuphela legedeni kanti letinyama dingena lemabutchery Nkosi ngiyangihlupha kakhulu leyo ngalokuthi kukhona lenye investigation noma kumbe kukhulumisana nalabathinzekako kulokuthi letinkomo batikhanza kuphi bayachaza lokuthi cha lo mkhuhlane kule area lena nje iyothwana 99% wale mfuyo siyikhanzela
ngeke ngisho la moyeni ukuthi ngikuphi Yes. but ngifuna lokubuka ke Nkosi lokuthi engabe lama inspections angaba structured noma abe random kangakanani la ngendiwa kulabo inspector lokuthi ebutchery sikhona lokuthi sivele usichazele lokuthi iphi khakhasi yaloko njengoba ubekusila ngabo khakhasi identification lokwanalokwa ngifuna lokubuka Nkosi ukuthi siyakhona lokucinisa akhona nemathuba ekuniketa abafuyi lithemba ukuthi le nkinga le itawugcina ilungisekile. Singakhona kucinisa vele kufuneka sifike lapho ekuciniseni njengoba ngichaza ukuthi indlela yokuyicetha lento le ukuthi uye ngale market ngoba lothi lo ebinkomo ukhona la mthengisela bese uyifaka esilaheni uma ngabe ni ematiko commerce nemaphoyisa senguvet sibambene sinendlela lensha lengidawuthi lensha lese ihambisana netikhatsi tanamuhla lese itawubuka ukuthi sithi inspectors wa inspector njani emabutchery ngaphambilini abeke ke madibhane nje a inspector abuke emapasi lawe lokhwanjanyana ngawo nyalo lokundlondlobala kwalokucala so bungetulu ngoba basebenzisa wona lamapasi kulesinye isikhathi ngidawuthi njengoba uvile nje ukuthi lipasi lilinye ukhanze selisebenza inkomo letimbili letintathu kungako ke sekufuneka ukuthi nathi ngekwemthetho sibe empowered lo ukuthi le kwekucala nje lokufoselela ukuthi akangatholakala umuntu nenyama sayicobe yonke nje ayigcwalise lama train ngoba nako lokunye bese bayakwenda ayicoba ungayikhanzi seyikhakhasi sekulukhuni kumbuda ngoba umthetho kude la umvimbela khona ukuthi la butchery yakhe ayithi inyama nayifika ayicobe ibe macatha Ngiyabona. so ngikoke lo sokulukhuni nale mthetho la utawufuna ukuthi ugcina ufikile lo ukuthi nangabeni uyosilahela umuntu kuthi nje mina ngidawutane ngoma yami ngicela ungendele mhlawumbe ngilemshado mhlawumbe nginani nakhona lapho sekufuna ukuthi sibuke ukuthi sikuregulate kanjani hayi ukuthi siyakumisa ngoba siyafuna phela emaswati ukuthi naka nemicimbi adle kahle kepha ke sekufuna ukuthi sikubuke ukuthi sikuhlukanisa kanjani nalokweba lokho kuphosa yeah Nkosi ngaveta nami kudlamini evikini eliphelile la ukuthi uyathi kuhle liswati licabanga out of the box ulibona selenda iproject kunaso amabhizinisi nje lokho wawina Entrepreneur of the Year Awards kule minyaka lephelile indzaba yakhe makayichaza uchaza ukuthi waqala ngala 5 kg kepha namuhla songisomabhizinisi lomkhulu lohlonyeliswe live lam respect ukuthi lento uyithethe la ku 5 kg yakhula yaze yaba yi network yemabutcheries countrywide lokuyinto lesiyikhutsatako kodwa lento Nkosi ngalo kuba unregulated seyivule lelithuba lokuthi nabani angathi makayikhanza ilele phasa akhiphi okapi masinyane lela kwendako ahamba yokucoba athengisele abantu angathi lokuthi kuma contributions noma kumbe kuma thoughts noma imicabango litiko lelinawo kukhona yini kumbe a long term plan lengakhulumisa nje ku regulator kwekuthengiswa kwenyama especially seeing the magnitude of the problem lama statistics leswaveta Nkosi akhuluma ngabo 11 million 14 million per annum wekulahleka kwemfuyo yemaswati ngabekisa ngemshwalense lokuthi emaswati wahluphe kakhulu kwaze kwathiwa ngisho kukhulunywa nje kwathiwa udliwe ngomshwalense waze uhulumende wakha iEswatini Financial Services Regulatory Authority ukuthi umshwalense ngeke usawuthengisa ngebhoot ngeke usawuthengisa ngebriefcase kepha siyakubona la nyameni Nkosi ngebutalo kwekuthi iregulatory authority lethinzana nemfuyo lethinzana nenyama ingaba ipossibility yeni ukuthi live liyakhe ngitawuthi mangibuka lama institutions la khona angakhona kwenda lo msebenzi nangabeni empowered legally properly nangabe nje kuchinzwa lapha nalapha lemithetho ikakhulu nalama ngidawuthe ama regulations ikakhulu nasemadolobheni but ke na umanye amabutchery asala ngaphandle eticinzini leshothi lidolobha alisangeni malula nalo so kufunala ukuthi kube structured lapho kule mithetho lehambisana futhi nalama license alama butchery ukuthi lo sangasahambisani nalemigomo lena so uyawuthathela license the burden of proof ngoba lokho nje emthethweni kuthiwa kunanento burden of proof ingabi ngalo ukuthi ngalathini sifanele siprove ukuthi le ngomo mhlawumbe uyebile but the burden of proof should be the other way ukuthi
uyithethephi you have to prove nangabe nawo prove by extension shows wena uyebili yes le empowerment le kufanele le lamthethweni empowerment ifuna ibe lamthethweni uyibeka kahle dokotela siyabonga kakhulu kukhona inilonga kusho kwegcina eMaswatini dokotela sihloko lesikhulumela tikwaso la kusukela evikini leliphelele sithi asilwe nekwebiwa kwemfuyo eSwatini kukhona inilonga kusho kumbe lokunga jikaliche esivivaneni kulomkhuhlane lokhona njengoba siyicala lenzaba ngokuthi kulahleka lemfuyo nathi inombolo 1700 kulomnyaka loya 1600 kulomnyaka lophelile asathi lo nyaka ukuthi inombolo titawuvela tithini ngosi netimali takhona tiyavela sekugcina kuba nale mob justice sifuna kulwa naloko ngosi eMaswati onke abambisane lingathini lakho legcina eMaswatini ngekwebiwa kwemfuyo lami lekugcina lokucala ngiloyo ukuthi indawo silecala lekugcina loyo ukuthi uma ubuka lokwendekako ku region sidlelana siba neighbors ne South Africa ngiyabekisa na Lesotho neighbor ne South Africa na Botswana na Namibia na Zimbabwe lo mkhuhlane ulakithi lo kakhulu lokuthi inkomo iphumela ngaphandle ulakithi nonase Lesotho nawuthi uyabuka kumehluko ngile consequence noma ke ngile ukuthi nase webile watholakala kutawendekani kuwe ngibekise nje ebutswana bacala nga 12 years ungatholakala nje nenkomo yebile ngi12 years lapho la sigwebo sicala khona so lento bayithethe bayibeka etulu bona eNamibia baze bathi hey ungathi nekubulala umuntu sekushiphile kunekuthi webeta inkomo kwesibili ke ngibona ukuthi sihlushwa ngiloyo ukuthi umuntu loba nenkomo lavena kudzingeka ukuthi mhlawumbe abe ngumuntu lofuna kuba ngumfuyi kuyenteka inkomo uthole ngoba bakulobolele kuyenteka inkomo uthole ngoba utithole kubabe lokho kwenta ukuthi kube nanathi inkomo letilama igwacweni inkomo letingakana letsemadlelweni letingalandwa kuphela nje lesingakusho ukuthi bafuyi asebabuke ukuthi malini lele bamlahlaka ongalendlela yokuthi banganakekeli ngiyabonga kakhulu dokotela ushiya ke ngisaye eMaswatini mabakulobolele nje tilishumi nesikhombisa lugege nensulamnyembeti sekuthiwa ke diqhutshiwe tilahlekile lo mkhwenyana lo tichubile mawungathi uyambuta ukuthi hey Pires kodwa utithenga ngamalini letinkomo uyawukhanza ukuthi imali ishayele ngetulu kumbe kubo over 100,000 150,000 imali leyo longayithatha yena uyithele ntsabeni uthi ndayilanza ntsambama utayikhanza ikhona yena iliciniso ukuthi Maswati lamahle tikhathi tijikile tinswela boya tikhona kuyaganga umthetho uyasikhombisa ukuthi baningi labavela ke enkantolo imihla ngemihla ngendzaba yekwebiwa kwayo ke imfuyo lesitakweTama ke evikini lelitako kulanza belitiko ke laka justice sitokhulumisa indzaba yokuthi yini lengentiwa kuthathela kumbe kulokwentiwa bomakhelwane bethu njengoba ke sesivile ukuthi eBotswana nakhona kunendzaba le kunale bakwendile ukuthi nje ungacala ucabanga ukuthi awuhlala 12 years ejele ngenzaba nje inkomo yinye singenta njani thina kulungisa wethu ke umthetho njengoba lo Stock Theft Act wa 1982 bayaphuma bangene ejele kusasa baphindze batichube futhi kanjalo emacala abo angayitolo asengakapheli libito lami ngingiJohn ngakaPhirezi sibongo Jehova akasigcine sibonana ngalokudako siphilile nisale kahle